Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba ka Director General of Police Bathamai ka Jala ka kong Ida Shisha Nongrang kala penbet baki bakwa banya kenduk banya keren kambat ka kinla banwan naduk mentakasngi ka live hotarik ujemang arja arpusau na kalyang ka Meghalaya Parents Association for the Disabled kala yok banletnya kenduk ka DGP ka kong Belbora Wankar General Secretary ka Meghalaya Parents Association for the Disabled habayok banya keren bat kilat pathai kubor kalayat hu bagajnya kenduk jongki ka DGP mentakasngi kadai halor banyak kerana kecing kaba ki badan jingduna hakit khotmet ki ya kendu lah kaliang ka imlang ka salang bat kumjuru hakaliang bagi syam jing banjam lingba haki surok kumjuru ka kong Belbora kaliat hu bagi la terwa ya ka DGP ban kenthop lang ya ka jing eye training ya ki pulit na ka banta ki baduna du khotmet kenang bagi pulit kinla banyarap lem ya ki baduna du khotmet lada ki yat lingba ya ki surok halor kani ka kong Belbora kala penpau ya ki jing kemen baga DGP kalau kloy banyarap ekajing terwa jongki halor kani haka bakal ong bana kalyang ka Meghalaya Parents Association for the Disabled kila banwan haman laki jaka eye training yaki pulit na kabentaban pensengau syaki halor kani kajing bagi yakendu kaba lingkon ay kublay pisa ki press kibaya don lang bentakan bagni na kalyang kajongi ngiwan na kalyang ka Meghalaya Parent Associations for the Disabled ban kendo yai madam DGP Jika kecingnya kenduk jongi i kalau halor ki cases ki pagi ki kenduk ki disable ba pulit ki long ba syambat ki kan te ka ka ba ngi akran nang ne je kedai ka wei ka social security bat ka wei pat ka traffic security kita ki artule ki bangi ni khamya stress bhabat i but kabalai nang ta pade ka bangi akran kalau bamenta ka training jogi polis kadang yai haman laki district jong ka police training tingi ogi ibalay pipendrung yang ka subject on disability to police nang bagi police kan soto how to handle and how to understand and to aware people with disability especially with mental retarded people and the impairment those who have no sound hearing or speech problem many police also they are not aware there about these things. So that's what the failure arise mo. So for that reason kadai ka kawai lagi te ila menjuri ngi kata but iong ba ka training man ta kaya chkmat iong kilong ready ni ang banwan ban I subject ban I jingkrian hat si kanta haman lagi ki jaka iong yes ngi kulon iong okay by next week ngan penkre te train kata kadai ka ba ni sutuna ram isim no te ya karai kalau ngingi tang terwa ba ila pedih kita kada kecing sutrat engi ba niru idangkan kan ni kan nomor nila syam ha kecing trikam jongi kum ki NGO so dia dai bat kini ka ki cases ma paru fair ni matang ki sok tham ki sok bang tingin yo te chanong in late bat bagi late ba kana ru recognition ni yo kata kadi ka ba penlong ini ba idu nong ni kalalong nang anna syusyu Andre habang ipit mentang ikan bah uba anna ukam tep banyak uba kelaman di kata te iru iya hap hai kata iyo kadai kata ka ba iru isu tenak ya te kumui something what kem soto ya kadai kalau ka ba ya hadu kata te kata kadau peding ya kadai ban ida slow ban inshim ki kan ya kadai ka kam te kadon ka wai ka kies kepala jah po bernihat khat pramer Teman-teman akan dapat sis yang kat nyutrik September bagawai ke kena kepadang kat kendai setiap kerta mental retarded kapila kasang tu kan kapoi sesurang kayo an accident te accident maka baka cross kali ne accident u driver ba ikata ngingim te ngibdan imla ban ai kana ni haba utahi u driver u yalam ya ka syapo kana te lain taga jipensal te kipulut ke yalam no ka syapo PNC warning. Dan ang siya ang ngingim la kani ka aday ka medyon kipulit nang to kira ay kasya ko hati. Kamdan siya ko hati. Te hadin ngi ki khot ngi mi nang nay nasulong na batusan gupta. Niya lang nang nay bigla boy sa siya ang kayam. Te hadin kata ki ang inhap le ya postmortem. Te ni up dia kata postmortem re kilong lahe kuyo jitip kuyo hado mentas kat nyu tarik September ar kusau kandap sisna begitu
report kami yo. Kasakut na polis. Ting nilalet. Setiap cungkang nilalet sa polis bernihat nilihat dulu. Kata kam pulit gidai mengiban le. Yang pulit kesomangi. Dia pim dai ban kumta. Tingirungi haban snap no em. Habau pulit ula singki yang kata kam. Tingirungi snap no. La abdi bener. Tigi bahaya ki la limi hadian lai bener. Dia kata kajing jiang pada jing postmortem nanta ka balong kumno ngintip balong to metasis nem. At least tangi report ibangin sutnat ka family ka yang kasiam kan sutnat am. Ang kata kay. And she take up the matter yang within 2-3 days I'll let you know. She said. Ini lah kang bak tadi ke balik ke kang. Baru kan tengah demo mo punta mo kita ni kita ni hang no ru ông tahu kulit buat ada government ini buat hubungan baru kejing bakal don di keren crowd ni tambah kahok em kahok kejing sisa ngimla ban like ada ngimla ban buri kejing sisa ngimla ban buri kan no sen hari ya kahok la jong buat kejing sisa nginum la